Ministre, predočili ste vašim možda budućim potencijalnim partnerima sve ono čime sjeverna regija raspolaže. Pričalo se o vodama, čuli smo da su Arapski Emirati siromašni vodom i imamo na pretek, ali ima li izgleda da se ta voda izvozi? Ja mislim da ima, ali da krenemo redom. Prvo, tek smo na početku ove posjete sjevernog dijela Crne Gore. Dakle, juče smo bili u južnom dijelu, danas smo fokusirani isključivo na sjever i hoćemo da pokažemo ono gdje zaista postoje kapaciteti ne samo za domaću proizvodnju, nego i za izvoz. Ova fabrika vode je jedna od fabrika koje ćemo posjetiti danas i koliko je meni poznato, već sada se priprema i jedan prvi sporazum, jedan memorandum o razumijevanju i vidio sam da su uzeti prvi uzorci da bismo sa priče prešli na djela. Ono što ja pokušam da uradim je samo da ubrzam sve te procedure i da ljudi koji žele da međusobno rade i sarađuju mogu da to rade na jedan mnogo brži i efikasniji način. Mi imamo ne samo ovu kompaniju koja se bavi proizvodnjom vode, već ukupno 11 kompanija i čini mi se da ne moramo baš mnogo da brinemo o potencijalnim kapacitetima. Kvalitet vode je također dobar, to pokazuju sve hemijske analize. Postoji tržište, ali moramo riješiti nekoliko drugih problema. Prvo, transportni troškovi, drugo, koliko je uopšte održiv takav jedan izvoz van regiona, jer postoje neka ekonomska pravila koje moramo ispoštovati, ali ako ne probamo, nećemo ni uspjeti u tome. Vjerujete li vi? A ja da ne vjerujem, ne bih radio ovo što radim. Dakle, mislim da treba stvarati prilike, stvarati šanse, a onda će sami ljudi iz biznisa prepoznati te prilike. I tako vidim posao ministara, da spajaju ljude koji su u biznisu negdje u inostranstvu i ljudi koji su ovdje domaći biznismeni kako bi pomogli da te procedure idu brže. Migracija iz Emirata naglasila je da bi možda drvoprerada mogla povezati i Emirate i Crnu Goru. Kako vi gledate na današnju posjetu i mogu li ovi dogovori uroditi plodom? Kao na otvaranje vrata budućoj saradnji. Ja sam siguran da postoji interes. Oni dolaze iz različitih zemalja koje se intenzivno razvijaju u posljednje vrijeme, naročito u oblasti građevinarstva i nekretnina i naravno da su im proizvodi od drveta potrebni prije svega za oblast građevinarstva. Ali mislim da ne treba da stanemo samo na tome, da možemo ponuditi i druge vrste poluproizvoda ili finalnih proizvoda. Potrebno nam je malo vremena i da se mi sami organizujemo ovdje u Crnoj Gori i da pokrenemo proizvodnju koja će sa svojim količinama biti dovoljno atraktivna zbog transportnih troškova, ali ovo je jedan od prvih koraka ka uspostavljanju te dugoročne saradnje o kojoj stalno pričamo i kao jačanju povjerenja između dvije zemlje, jer nesumnjivo da interesi postoje. I te interese sada treba pretočiti u konkretne poslove i u konkretne ugovore. Vi znate da ja nisam jedan od onih ljudi koji podržava projekat otkupa viška jagnjadi zato što smatra da mi ne treba da imamo nikakve viškove i da sve to što se proizvede ovdje u Crnoj Gori treba da izvozimo. Ne treba praviti viškove unutar jedne zemlje i mislim da ćemo uspjeti tu da i dalje pomjerimo stvari i da dođemo do onoga što su potrebe Emirata i možda nekih njihovih partnera još i dalje, a da naša ponuda bude ono u što čvrsto vjerujemo, a to je kvalitetno i organsko jagnjeće meso i ne moramo da stanemo samo na jagnjetini, može to da bude i jaretina i da poluproizvodi ili finalni proizvodi koji ispunjavaju određene standarde, halala, hasapa i tako dalje, također budu ponuđeni na ovom tržištu.